dobrý, tak ideme trošku máknuť. A pláž hotela je oproti tam, takže... Dobrý, ideme na to. Nevadí, koľko máme ešte minút? Koľko? 50. Takže je to paráda pojazdiť si na kanojke. Zamáknete na ruky, voda je tu nádherne číra. Ja to robím prvýkrát sama, takže ak to robím blbo, tak to robím blbo. Aha, kde som si dala GoPro? To je taká diera v lodi a drží to v tom statívu. To poďte za mnou, budete vidieť. Počkajte, ja to natočím. Tak. Tandemová party. Tak ja to ešte ponorím trošku pod vodu. Tak